Damasco moji. Oye medoko, oye medoko, oye medoko. La Damasco moji. Amakenye, maukenye, amlema maukenye. Medoko, maukenye, nous sentokenye, maukenye, eye medoko, oye medoko, oye medoko, oye. Le Damasco moji. Oye medoko, oye medoko, oye medoko. Le Damasco moji. Amlimaye nenye, achope mawe nenye, dokolo mawe. Medoko, ejo bibie nenye, nukulu mawe nenye, maunu sente nenye, medoko, oye medoko, oye. Oye medoko, le Damasco moji. Oye medoko, oye medoko, oye medoko, le Damasco moji. Amli makanenye. Maukenye, elufafoye nenye, medoko, maukenye, amlima maukenye, maukenye, medoko, le Damasco moji. Bible a bien non le toko Yesu. Et fine quelle si la eku. Et on connaît ina de didigbe. Le moitié ina la. Amono te kono ne bena ne kovia do dome wadi. Gaka e toko Yesu le moitié. Et toko amle ma pe mauma. Et Bible a globena. Est-ce que Togo Yesu kola et via si quoi akbe bobo gakeneme e wo bu akbe e wo chitre ba foji no vinya majiba globe na makanu si matomna leo makan doleleo makan yo machichio nena Togo Yesu la ahonao adujinao ta makdokbe la tao ba Yesu negada afema nawo negada wo do fea negada wa gbeme negada wo hahawo me e wa du chinao Yesu le dagbele nuo Yesu le yodo na wo fifilai Yesu le trono no mea bon de chiade yo me chichi de chiade amevoni de chiade ye wa pa de wa gbemchia oh Yehowa Sebot nekene manao ne Togo fifilai e wa deola me voni opasime ne deola ajo opasime wa deola me voni opasime be o ha akemadi da she